reka dusimbukire muri Barcelona. Aramakuru nabonaga mwenda ku munsi w'ejo mu istambutse nabonaga City irimo gushaka umukinnyi wo kuri kabiri nahavuzwe Tino Livramento muri Newcastle United. Hari n'ibinyamakuru byatubwiraga ko Jules Koundé arimo gutekerezwaho kuva i Barcelona, ariko amakuru mbona nuko Jules Koundé ngagiye kugira amasezerano ya i Barcelona. Ya muri FC Barcelona mu buryo bwo kwirinda kayo mayikipe akomeye yandi afite amafaranga ashobora kuba yakifuza umukinnyi wabo, bavuze batereka dutangire turebe uburyo uyu musore twamuganiriza bikiri mu maguru mashya kugira ngo tutazagorwa mu gihe kiri imbere tukaba twazamutakaza mu buryo bw'amaherere cyangwa se tutari muri situation idushyira muri imbaraga kuri iyo situation. Ya kuko Jules Koundé asigaje imyaka 2. Amasezerano ye agomba kuzarangira mu bihumbi 2027. Urumva ni imyaka 2. Barcelona rero irifuza gutangira kuganira nawe ubu ngubu imuhereza amasezerano. Umutoza Hans Flick yababwiye yuko ngo niba ari umwe mu bakinnyi yishimiye muri groupe mu bakinnyi afite ni Jules Koundé kozi. Yarabwiye ati ndamwishimiye cyane, nyuzwe na service ampereza kuri kabiri rwose, kugira ngo umuntu abyumve neza sinzabagora, nzamureka we na Eric Garcia bajye bahasimburana. Yababwiye yuko batekereza kuramforce indi myanya, ariko urande rw'iburyo anyuzwe n'ibyo Jules Koundé amuhereza. So baravuga bati rero Deco ndetse na Joan Laporta barifuza gutangira kuganiriza uyu musore mu France, mu basore uretse imvune yagize mu mpera z'umwaka w'imikino, ariko ubundi ni umukinnyi udakunze kuvunika. Bahereza igihe gihagije cyo gukina, bahereza umwanya mu kibuga. Ikindi iyo kuba ashobora kwitabazwa n'umutima wa defense iracyari valeur iremereye cyane kuri ubwo bushobozi bwe. Imyaka 26 aracyari muto. So Barca rero iravuga ati reka tutangire tumuganiriza hakiri kare, twongereho nibura imyaka yindi nk'itatu ku masezerano ye, ubundi tube tumufite igihe kinini. Turimo turavuga Barca mu by'ukuri ifite umukino wa mbere muri saison tariki 10 z'ukwezi kwa 8 bari muri Johan Gamper Trophy. Ni wa mugabo washinze FC Barcelona w'umusuwisi Johan Gamper ni match ubundi fungura saison kuri Barca. Ntabwo iri kuri Camp Nou cyakina Everest Cup irakinwa rwose ubwo mutajya mu nkosore mvuga ko imaze igihe idatwara igikombe. Ariko ntabwo tuba mu bikombe, ntabwo cyo si igikombe rwose cya precision. Ubwo ntabwo bakinira kuri Camp Nou, ahubwo iyi match izabera kuri Johan Cruyff Stade hariya muri Espagne. Ikibuga cy'imyitozo cyabo kuko Montjuic mugani wa wundi Montjuic ni Stade Olympique y'i Barcelona, yakira imikino Olympique y'i Barcelona muri 92. Barcelona yakiriye imikino Olympique y'92 simbura Seoul 8. Hazaba ari igitaramo cy'umuhanzi wa Bookinze ninde ari Post Malone Amerika kwa Post Malone azaba ari gucurangira abantu bari kandi ye urumva Barcelona ntabwo ari rigeze imenyesha umujyi ko izongera gukoresha stade. Yababwiye ati mwarakoze rero tuvuye mu bukode bagere Bugesera bubatse ugasanga ntibiruma gwete bati we muretse twongeye tuharare rimwe muretse twongeye tuharare nta kundi. Ubwo rero barakina iki gikombe ku nshuro 60 ku tariki 10 z'ukwezi kwa 8. Bushize baratsinzwe Monaco yarabagiye yakibatwaye 3-0 ndabyibuka 3-0 rwose. Ko Monaco ariko yatsinze Barcelona kabiri, yitsinze kuri Johan Gamper inabatsinda muri Champions League. Ndabona bazakina n'ikipe itozwa na Fabregas Como tariki 10 z'ukwezi kwa 8 ejo bundi nibwo bazakina na Arsenal yo Emirates Cup. Ndabona izakina na Bilbao. Okay, hanyuma ubwo uretse equipe ya Fabregas ni equipe ya Sergio Roberto wahoze muri FC Barcelona, ni equipe Namora atagiye kwijya Alvaro Morata atagiye kwerekeza mu Misiri imbere, ni equipe ya 9 igiye gukina na Barca kuri Johan Gamper Trophy nyuma ya Sampdoria, AC Milan bakinnye inshuro 3, Inter de Milan, Juventus bakinnye inshuro 2, bakinnye n'ikipe yitwa Napoli, Parma, AS Roma na Brescia. Ubwo rero ni ikipe ya 9 igiye gukina yo mu Butaliyani ikomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani nibyo. Hanyuma tukiri muri Barca gato asa nukurikije
wenda biraza kujyana n'amakuru atubwira ko Barca irimo gushaka centre defender cyangwa se umudefenseur central cyangwa se umukinnyi ukina mu mutima wa defense. Uhereye kuri Jules Koundé uri Polivara iburyo no muri centre defense, ukajya kuri Araujo iburyo no muri centre defense FC Barcelona mu buryo bwo kwibaga muri defense. Wari bubigenze se ukava kuri Jules Koundé ntujye kurara uwo akarawugira mwanga. Iyo ordre se ni de croissante ni umuntu yitwa Jules Koundé umwanya ko ntuza Araujo umwangirira. Rega yakujemo Barca muri nuza muri Champions League. Bigatuma umwanga se. Oya nta kintu kirimo. Ngiye kuvuga kuri Araujo. Reka tuvuge namuvuga ibintu bibi kurya ikiganiro cyanjye ari ibintu bibi. Reka mvuge Andreas Christensen. Ibuka bavamo muri Champions League umwaka ushize kwa Barcelona. Hariya nawe Jose wabonye penalty. I mean ikarita y'umutuku. Kuri PSG kuri Paris Saint-Germain. Imwe yabambapi batsindira mu rugo. Imyaka 2 ishize niwe uri ntuzahindukiranye nde wa musaza w'imyaka 37 ni Araujo na Frates ni mu nguni ze Araujo. Urakoze ngaho komeza. Ntago mwanga simuze ntago nta sambu tugira muri rigwe ariko ntabwo akazi. Ejo bundi bagaruka bava muri pre-season FC Barcelona ifite umuterankungu baha amazi yo kunywa witwa Prime. Yarebye ku gacupa arangije abwira abari aho ngaho ati this season you will see my prime. Timuzabona Araujo uri mu bihe byaje. Usa nkaho ari mushya. Ari igihe cyageze ngo yakandiraga Vini. Gaye bakayijya kuri kabiri. Vini yageze ahamugubita amacobo kuri ri Clasico. Ariko cyaramufataga mu prime za mbere umugani. Arukuru abaga ati tugiye muri Clasico. Igiburyo muri ya saison. Fata Kylian nako fata Vini. Xavi yatwaye igikombe cya Champions. Cyaramufashe. Mudoza ariko indi mikino yakurikiye twaramubonye. Hanyuma sama kurikije defense ya Barca mu byukuri makuru tubwira ko ari gushaka umukinnyi mu mutima wa defense. Hari kuvuga bande bafite izihe profile muri kano kanya. Ikeneye undi muntu nunabireba. Barcelona muri defense na Barcelona ifite ku Barisi kagira wa musaza witwa Inigo Martinez iyo bari kumwe byibura ubona ko bifite agahenge. Wareba aba basimbura abo barawo twavugaga baragenda bakagaruka tukava tuyenda hari ikintu kijemo ugasanga nta kintu gifatika nyine giurebye kishobora kuba cyakwinjiramo. Hanyuma wakitegereza ku bijyanye n'amazina hari anashoboka na rya soko ryabo n'amafaranga babanza kujya kugusanza uru bwacu bigeze. ubu ngo barateganya kuzandikisha Joan Garcia na Rashford ariko Ter Stegen agiye natagenda bishobora kuzagorana. Ibyo nibyo umutaramu wo muri Bilbao yanze. Ariko muransingisha mu nyandikisho cyane. Ariko hari ibintu bibiri. Ter Stegen bivuga ko ngashobora kubagwa. Aramutse abazwe yagoma muri FC Barcelona kipe yamugura nyine afite ikibazo. Afite ikibazo cy'imvune gisaba kubagwa ariko ntago buri priority cyane. Robert yateganya ko izahita imwandukuza agatava kuri list ikamukura kuri list ikabona room yo gushyira mu ndi kuko buriya Sami buriya y'umukinnyi atandikishijwe La Liga ishobora kubita bibara nyine itabara nyine ibyahembwa n'ibikinga ntago ibara mu mafaranga yaje spoza ko adahari nyine tu bahita baspoza ko ari umukinnyi ubwo sinzi uburyo afatamo akanyenyeri ntabwo bareba rwose ariko bamwandukuje nubwo umukinnyi yabarega kuko nanone ntabwo abari misconduct ariko bagize impamvu bati wavunitse barakwandukuza da twabibonye babikora kuri bantu bagukuraho kugira ngo bagukuyeho noneho bashyireho ukina si wabonye bakuraho ba Christensen se na bande bose na Araujo ndumva na Araujo bamukuyeho kugeza agarutse amukuye avuga ati reka tube dushyizemo abandi bantu gane naho ibibazo byavuye mu kwezi kwa 12 abakinnyi bavunitse baragaruka bisabwa ko basubiza kuri liste barabaterera bari mwashyizeho turatubakuyeho Pau Victor na Dani Olmo barongera birwana bakora manevre barongera barabandikisha bajya mu nkiko baratsinda mpaka bongeye kwandikishwa. Sami Nyango aragikomeza ni Monzove ni Monzove n'umukona ari imigozi igenda ibazirika bapfundikanya kugira ngo imigozi bazirika abantu bajya ngo niki ibintu nibyoroshye. Iyo witegereje kuri Barca hari ibyo bya Rashford bivugwa bande bose bagenda bavugwa n'abandi bakiye batandukanye. Barca
uyu mwaka sibwo yatandukanye na Christensen cyangwa ntabwo aramurekura arahari mu myitozo ameze neza imvune ze ariko imvune ze ko ahari ari mu myitozo nk'abandi bose baranyuzwe se ntabwo banyuzwe gute se umuntu uvunika atajya haboneka ahora yavunitse Christensen igihe kinini akimara hanze yavunitse ahora mu mvune none se ubwo muri make Barca ifite abadefanseri centrale babiri bonyine ni Pau Nigo Martinez wenda avuga nyine babandi uvuga ngo abangaba nanjye reka nibo navugaga sava none se uragira ngo ishyiremo bandi ifite abandi tarabonera umwanya oya Hans Flick bivuga ko rwose yabasabye ko bakongeramo agatege muri defense yabo umutima wa defense abandi ubwanjye Barcelona ikeneye kugura umudefense uje kubanzamo apari y'umusa bwo ku Barca mbona dufata uriyo niba Nigo Martinez agihari yahaguma baza no mu defense robo banzamo ku Barca be yiga cyangwa baza n'ubanzanyemo na ku Barca bareke kuvunisha Nigo Martinez y'imyaka 35 35 zo yageze irimo rwose 35 arifite bivuze ngo kuri Hans Flick baramwibahera cyazo cya Barca ikibazo ni ubushobozi umudefenseri araharuhari Barca Mirara niyo ari ku isoko reka turebe muri aya makipe yandi turebe ushoboka arahari ubundi Barca bivuga ko uyu mwana Cristian Mosquera yari yamurebyeho kandi yanamubonera make muri Valence ariko babona dirimo babarira ni nko Valence ya Pauna babarira Adera ni nkuko Mosquera muri nuza muri Mosquera muri ale mazi yabarahari niba muzamure bamwihanganira ariko kujya Barcelona igeneye kujya ku isoko Valeri Siri niba itabona umucentro defender uri ku isoko wa nyawe siko bari bizeye Jonathan Ta urumva Dera niba batabona ku isoko umucentro defender wa nyawe nibagarure jire kunde muri central defense niho yaremewe hanyuma bagura umukinnyi wo kuri kabiri nkuko batekereza kuko urabizi ko release clause ya miliyoni 25 ya Denzel irarangirana n'uku kwezi irarangirana le 30 z'ukwezi kwa karindwi yego niba bafite amafaranga nibishyure 25 bazane Denzel ku ndege muri central defense nubundi avuye muri Sevilla akina muri umutima wa defense niwo mwanya n'ubusanzwe ni none se Man City ntiyabuze umukinnyi wo kuri gatatu ayimini ntiyabuze umukinnyi wo muri central defense imaze iminsi bavunagurika abandi baza bakaba Pasquale ba Kanji nabande bose naba Ake nabande ikajya kugura wo kuri gatatu uri gushininga ikagarura umudefenseri wabo wabahenze muri central defense sikibigenje Barcelona niba nta mudefenseri yabona ku isoko ukora henze ari muri miliyoni 100 umudefenseri ujya kubanzaho muri Barca ntabwo wabonye Teddy Sheringham avuga ngo Rashford ubundi ngo kuva muri Manchester tukajya muri Barca na upgrade no kuzamuka ngariko ikimubabaje nuko Rashford agiye atabikwiriye umuntu wabuze umwanya muri Manchester agurwa gute na Barcelona niko Teddy Sheringham yavuze Teddy Sheringham yakiriye Manchester United ari mu bantu basimbuye muri kuri Champions League 9 bya bitego bibiri bishyura Bayern ku minota 48 bayisindira ibitego bibiri Ole Social na Teddy Sheringham Barcelona niba itabona miliyoni 100 zo kujya ku isoko ngigure mu defenseur mwiza tuvuge nanga igiye gutera aba defenseur bahari ubu ngubu twitegereje muri defense mu defense fatika hari Cristiano Romero muri Tottenham stile Barca nangiye kubaza ngafite imyaka ingana Cristiano Romero ni mutoya afite 27 gutyo 20 ni mutoya numwe ma defense bari consistent muri Premier League buri nuko aba muri Tottenham atarebwa ari muri 70 yego nyine yaguca amafaranga nibyo twavugaga niba itabona ku isoko abari ku isoko na equipe barimo uburyo yagurisha neza niba itabona amafaranga yatanga ku isoko yego nije kugura ni triggering release clause ya Denzel Dumfries uri kuri kabiri igarure jire kunde mu mutima defense afatanye na niyo Nigo Martinez yaba ari muzima ukaba ufite Denzel aho ngaho Denzel afite yaba ari aho ngaho ukajya umukoresha rimwe na rimwe uruhura na Lamine Yamal watsinze match bibiri kimwe cya bitatu ukabona utari bugezemo bitanu wakuramo Lamine ukamuruhura ukazamo Denzel nakunda akaguma kuri kabiri okay tukomeje gato kuri Jules Koundé uyu muvandimwe imikino 42 mu kipe y'igihugu y'Ubufaransa umwaka ushize imikino muri Barca imikino 53 mu mwaka wose imikino ubwo turavuga Barca ifite match mu minsi iri imbere mu gihugu cy'Ubuyapani bafitemo Vizokov barakina mu gihugu cy'Ubuyapani ndetse bafite FC Seoul ndetse na Daegu Football Club Seoul na Daegu Football Club barakina muri Korea y'Epfo
ni iyo mikino itatu bafite mbere yo gutangira shampiyona tariki 16 z'ukwezi kwa munani bakina n'ikipe yitwa Mallorca. Jesse Lingard yes bahura na Rashford FC Seoul si ikinamo Jesse muri Korea ni ikipe yitwa Daegu Football Club nayo bari muri Korea y'Epfo mu minsi iri imbere yo gutangira shampiyona n'ikipe ya Mallorca mu minsi iri imbere tariki 16 z'ukwezi kuri Mallorca kwa munani. Mallorca match ntegereje ni ya Oviedo na Real. Kubera iki Oviedo bayipangiye neza ikipe kazamutse mu myaka 24 ukaga Real kuri juru ya kabiri yabanzikaga kandi noneho nka Real oya tuba tureba amafaranga stade izuzura imwe akazora Oviedo imwe Santi Cazorla stade zabipfutse bamwongereye umwaka ku myaka ya 40 rwose stade zabipfutse. urumva match ya mbere Real ntishaka kuyikina urumva yabitangiriye sezo iwabo kazaba kayakire kazabona amafaranga menshi rimwe nashaka gukwepa ngo ikora ibiruhuko bihagije. Yego Tebas yarabyanze igikombe cy'isi cy'amaklub. Tebas yaravuze ngo aya mafaranga ntituzagabanaho ariko Osasuna twarumvikanye ntibibareba niba mwarumvikanye muratwarikira mutubwira iki muzange kujya gukina mwese ya Viete Bas aragoranye naramubonye mwebwe muri gukora ngende nabonye umuyobozi ukasa amazina akomeye kuko ntakasa amakipe mato akasa amakipe manini none kugira ngo nawe uvugwe songera ngo nitangije muri kote y'imbere ifitemo elema nyinshi pe ifitemo abantu pe ugiye kora bongeye Madrapo ndetse n'aba Joao Pedro nibyo iyo urebwe Chelsea mu buryo bwagutse Enzo Maresca umwaka mwiza w'imikino pe mu gihugu cy'Ubwongereza kubona Sport League des Champions gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub byanze bikunze hari imbaraga bagomba kongeramo hari abasohotse bo ba Sancho Raheem Sterling aravugwa ku isoko Joao Felix aravugwa ko yasoka mu kipe yitwa Chelsea mu buryo bwagutse iyo urebye Chelsea uyibonamo ibihe bihanga byatuma muri kano kanya igira imbaraga zo kujya ku isoko igira icyatanu mwaka utaha imikino ibihanga mu buryo bwa squad surtout wenda mu basabu ariko hagati irabakeneye hagati yego hagati mu kibuga reka njye nkubwire uko mbitekereza wenda urebye reka dufate urugero wenda rwa Xavi Simons impamvu Chelsea yabikeneye Xavi Simons cyane uyu mukinnyi muto w'imyaka 22 ni umusore wakongera imbaraga hagati kuko kuba yarakoze ibitego 8 na assist 11 muri shampiyona Bundesliga ntabwo ari umukinnyi wafata nk'umukinnyi uri aho ngaho gusa usanzwe afite ikintu nyine bamubonyemo nagiye mbona Daily Telegraph ariyo yagiye bigarukaho cyane bibaza ngo ese yaba ari realistic option none bakagerageza kureba niba umukinnyi ari cyo yafasha Chelsea yego muri ibyo bihanga nyine tugiye kugarukaho gatoya wenda niyo ntabyita ibihanga nkavuga ko ari boost kongera ingufu muzihari wenda tuvuze igihanga byakumvikana nkaho hari umwanya wapfuye urangaye udafite umuntu none akabaje kuwuzuza hari n'igihe umukinnyi naza muri equipe kugira ngo yongere ingufu muzihari nubyibuka neza equipe ya Chelsea nkuko bivuga yagiye irekura abakinnyi benshi ariko n'ubu iracyashaka umukiriya wa Christopher Nkunku yego true aba ati tugize amahirwe nka Bayern ikazi kishyura twamurekura bikadufungurira amayira tukabona ukuntu twinjiza Simon rero ntagiye mu bya miliyoni 70 wenda kuko n'amafaranga bishyuye n'abandi ariko icyo ashobora kuba yayiha harimo ibice bibiri. Icya mbere uyu mukinnyi n'umukinnyi ikipe ya Chelsea yayibonyemo mu mediateur mwiza cyane. Niba ubyibuka twese tuzi ko mediane ya Chelsea iyo tuvuze Caicedo tukavuga Romeo Lavia, tukavuga Enzo Fernandez, tukavuga wenda na Reece James ujye rimwe na rimwe tureke bare abana bandi batoya bari kugenda bakuramo wenda batoya bari ani batoya nubyumva ugafata Lavia ukunda kuvunika
ugafata Caicedo ukunda gukina cyane na Enzo cyane, ukareba ikintu umutoza yakoze kuri uriya mukino wa nyuma asa n'ushyira umuntu witwa ntuza ku ruhande Cole Palmer, nubwo yamushyize ku ruhande ariko na Neta akajya ku rundi, ariko n'ubundi yasaga n'ukora amakati nagarukamo hagati cyane, ngira ngo wagiye ubibona cyane. Yego hari possibility yuko nk'umuntu witwa kapiteni we ntago ndi kumubona, Kapiteni James we sindi kumubona. Reka nkumpangire ikipe agiye gukina match imusaba amayeri menshi tactical kugira ngo ahishe Cole Palmer nk'umukinnyi nyenderwaho ajyaza nka surprise. Ntabwo ubona ko ivunika rya Risi rya droppinga Enzo hagati agahagararana na Caicedo uyagakina nka nimero 10 n'ubundi bigasubiza Cole Palmer muri role yo ku ruhande we na Neto, hanyuma Cole Palmer akazajya akora kate nagaruka mu kibuga hagati baje gukora icyo bita nyine biriya by'amarinka play, kugenda bahererekanya akaba yakwisanga hagarutsemo hagati, ariko kugira ngo ajya muri role ya nimero 10 neza 100% nkuko babikoze n'undi kuri Paris Saint-Germain. Ko Paris Saint-Germain bakina nawe hari Reece James na Caicedo na Enzo Fernandez batatu hagati, icyo gihe Palmer yasaga n'uri ku ruhande, mbanje kuguha option ya mbere y'imikinire. Icya kabiri, ntubyumva ko hatari umukinnyi muzima wakwizera yuko watanga support kuri Enzo. Turavuga ngo Ravi akunda kuvunika, ni imvune zigendera. Turavuga ngo Reece James akunda kuvunika, amahirwe hari nuko Caicedo aba muzima. Enzo saramutse avunitse, Dusbury nta rwego rwiza ariho, kuba ari imikino ukabibona ko izanaba myinshi cyane muri iyi sezo. Audrada ahubwo prefer icyo bari gutekereza, mbonye umuntu ngurishaho Enkuku kuko muri zone mukeneyemo y'ubusatirizi mpafite Pedro, nkagera na Liam Delap, nkagera nuri wabuze umuntu w'umukiriya wamunkurira mu maso witwa Jackson, nahitamo kumuseda kumurekura. Role zo ku ruhande nkazibarira kuri Neto no kuri Palmer. Ende opsi hari ninde? Joao Pedro. Na Joao Pedro akina ku ruhande. Ego sometimes nubwo buturi kumara cyane nka nimero 9, noneho nkongera imbaraga muri mediane yanjye kuko ani na Gitenza, ariko na Gitenza ari baramuguze nawe n'umusimbura nawe baramufite n'uwabo na Estevao na ba Estevao nawe azaba yaje. Ubwo urumva ari nk'ari babiri kuri buri mwanya, ariko ugasanga umwanya w'umuntu yitwa Enzo Fernandez ukeneye nk'umukinnyi wamusimbura. Nkabibaranya rero hari uburyo bashobora kuyipanga akisanga ashobora gukina, birashoboka muri iyo role y'aba sitting midfielders basa na hari batatu. Ubwo nabaze Caicedo, Enzo nawe Xavi Simons, kandi Xavi Simons umukinnyi w'umuswa tajya ngo n'umukinnyi ura mwendere. Hanyuma ubwo Cole Palmer na Neto bagasa nabagiye ku ruhande, Pedro akataka. Hari n'indi option yuko yazajyaza ari nk'umusimbura cyangwa doublure y'uyu musore twavugaga ari we Enzo Fernandez. Icyo nemera cyo wenda iby'umupira byo ndebye ko Enzo akina ashobora kumurusha. Enzo Xavi Simons Enzo kabisa Justement Enzo ari hejuru y'ibyo kubwanjye ko Enzo Xavi Simons Dos Barhol ntabwo classes ibyo twita playmaking cyangwa se umukinnyi kure mu buryo ku bakinnyi bagenzi bawe. Xavi Simons arusha Enzo, ariko nuvuga ngo overall travail muri mediane, ingufu muri pressing, kwambura imipira, guhereza uburinganire mediane, Enzo muri hejuru. Ariko nuvuga ngo umukinnyi afite role yo kuba playmaker kure mu buryo, vuga uyu nguyu washyirira baro nziza ku mwata, washyira baro nziza hereza umwataka baro nziza in terms ya creation kurema. Xavi Simons ari hejuru kuko even Donatille ni ubundi ni nimero 10 kuko ni umwana wakuriye muri FC Barcelona, ni umwana w'umuholandi yakuriye muri FC Barcelona aza kujya muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ndumva yaraje kumutiza yaraje kumutanga mu Holandi, sinibuke equipe yariyo ndumva shaka ari ariko yamaze n'imisa atujwe muri Leipzig mbere ko agurwa mu buryo bwa burundu. Ari nizanye ni PSV Eindhoven, nibyo anabyukaga neza cyane. N'umukinnyi umaze kwizerwa na Ronald Koeman ko yamufasha muri equipe nationale y'igihugu y'u Holandi. Ugiye kureba n'iki mibare igaragaza kuva yatangira kubona amahirwe yo gukinira equipe ya mbere kuva muri PSV Eindhoven, ubundi niho navuga yabonye amahirwe yo gutangira kuba umukinnyi ukinira equipe nkuru. Ko muri Paris Saint-Germain
yahavuye navuga ko bataramuha graduation ya nyayo kuko n'ikipe nkuru ya Paris Saint-Germain ajya kuhava yarakinnye match 9 gusa muri ekipe nkuru ariko muri PSV Eindhoven nibwo yakinnye match 48. Ugiye kureba rero imibare y'ama-assist ko sezo ya mbere muri PSV yari 11, sezo ya kabiri yahise aza muri Leipzig assist 13, sezo yindi ya kane ubwo ndi kuvuga ku rwego nyine akina nk'umukinnyi wa ekipe ya mbere yatanze assist 8 umwaka ushize. Urumva ko mu mukinnyi in terms y'ama-assist ararema no muri Leipzig bamukoresha nk'umuplaymaker wabo. Ni umusore zimwe muri karite ze abasesenguzi bamwaminiyeho ni vision ye buryo nyine amaso ye mu by'ukuri yakoresha neza akarekura ayo mapase meza mu by'ukuri akagira tekinike idasanzwe kuri baro ubundi bamwita ngo ni super dribbler. Ni umusore w'umuplaymaker ariko dribbler umusore ukinisha amaguru yombi mu by'ukuri umusore ufite na travail ihagije adafite umupira nubwo nyine ashobora kujyamo kuba ufite travail haje mu kibuga ntabwo bisobanuye ko uri mwiza no mu kwambura imipira kuko hari igihe bisaba kuba ufite iyo mpano donatire ufite n'izo mbaraga zibikwemera ntekereza ko ataragira so mu buryo bwa playmaking yarusha Enzo ariko ntabwo wavuga ngo overall nko mu midfielder ari hejuru ya Enzo ni igikoko cyane ko turabyinjira mu mukanda gato. Uyu muhungu wa Legirio Simons ndavuga papa we bamwita Legirio Simons, uyu muvandimwe Xavi Simons yakuze idore we ari Xavi Hernandez kapiteni wa Barca ngira ngo baramwibuka Xavi warayitoje imyaka itambutse niwe yafatiyeho icyitegererezo. Xavi Simons uyu muvandimwe mu myaka 2 amaze muri Leipzig imikino nako ibitego 18 assist 27 mu myaka 2 muri Leipzig. Uyu muvandimwe imikino 28 mu kipe y'igihugu y'Ubuholandi afite ibitego 5.